Yamaye. Umeze mute? Ese nyamara ibintu birakaze. Ese mumbwire umuntu ngo yiyahuye rimwe ntiyapfa, kabiri ntiyapfa, ubwa gatatu ngarapfa. Ese izo nshuro zose yagerageje kwiyahura, ubuyobozi cyangwa se abo baturanye ntago babibonaga? Nyamara nitutareba neza abantu baraza kudushirana ngaho ngo abagiye kwa makuza, ngo abiyahuye mu migozi y'inka, abagize ute kubera iki, kandi byose bikaza bishinga nyine bigana ku bintu, ku kinyoma kiri gucaracara ngo ni urukundo. Reba nyumvira nk'uwo ngo munyumvire nkuriya mwumvise wiyahuye kubera ngo umugore yamuca inyuma. Ubundi reka mbabaza, nimba umugore waguca inyuma wowe wamuciye imbere? Umugore nimba aguca inyuma muca imbere, sibyo? Bane ibintu byo ntimukajye mwiyahura. Nimba shere waguca inyuma muca imbere, tayari mwese bamwarahuye mukuze mucana inyuma. N'ubundi uretse kwizera ko nyine gushobora gutuma mwubaka mukarukomeza, n'ubundi aho kugira ngo mwiyambure ubuzima mukore igikwiye mucana inyuma, ibyo ni ibyanyu. Ariko izi nkuru aba banyamakuru namwe mutubabarire, muduhe inkuru nziza, mureke kuguma kuduha inkuru z'abantu biyahuye ngo runaka yiyahuye. Rero byo kwiyahura bimaze kuba akajagari mu matwi y'abantu. Ubwiyahuzi bukomeye bumaze ubwo ubu biba byazoze nabuze naho mbifatira. Hari indi nkuru mwari muzi ko ntarinzi, umukino wa APR umukino uherutse